Ni kesngi kawaman kesngi khut penman ya ke interview wa artali ki post sikai haskur saulang do higher secondary school mo kayau ki wahayung hasem ulit thamlin suchiang wasdang ya ke ni keskur de yami ki hapchem ke ni keskur haprang umat saanam upa yongki wa dawa pendam ya ke ni ke interview de wara lang le ki lama rong yong wa ka plakat wa da tho ya ki kentin ngi klem persya ya ke SMC ngi persya ya uskateri ya ki kam le donbor jingnyo ben ya ke ying kesem jongi bat jing bam khain snap ya ki kam unong seng ke school ngi dawa ban pendam no ya ka ni ke interview u pen biang mi lalu dekhot ke SMC waman le ukhon ulit thamlin suchiang ongu i dawa percha kita wa bon ki kam wa uskateri le percha ba u ya yiwe e yumut u charman kam ju ke SMC wai haya to wai ikut application ya ki wathap kre kam ju ke interview wada penman ni ke sngile da penbat wada le embor uskateri klem i menjur ke SMC lane itip ucharman ne liang uskateri SMC ke ni ke skor udap biang la thongwan penche wai haya to wa khut application wai penman ya ke interview ni ke sngi da le dai rai ke SMC om do o semen yu yo ong hajrong i percha yongki nei bha wa em ya ka benta wo hab bichar hab lai kat kam ki kendon sarkar sngau tho hi wa kam ki wa tho kre di perkhat ki yi nei bha wa kwa ba ki yo ong udap biang sekretari SMC cho ongu wa mut wa da ki wa sikai chipor ta de biang kaskur ko heima nei bha wa ya ki wa sikai ha ka science stream da su da ka poisa skur wela da yang ba ya gari dalin le ido nong uman ga yaki kena ne bha dang slempor hado upendep ko ya ga exam u yang go ya ga result we u yo yaki kot kisla kamte khnang yo lai nei chak ta da khut pen man no ya ga ni ke interview hajrong i percha ki khon ulit thamlin suchiang ni ga sngi wan ongu wa mye u khang ne mye u pediang ka bor wa khat do chong ha ka DSEO hachwa wo kwap ya ga ni ga luti chakman để lại bun step hồ yo klam persnyau tho ikni ka kam bat hakan ka kam le ne ka sngi ta yo ki ya ka tai ka banar ka wada bo hi tai ka wa i kam ka yung perchai ne daw wa uskatri bun ki kam ki wa o de le u percha ya ka kam i kam ka yung bat ya ka skor yaki ong kamte to bun skateri wom ko op u lane wom pediang u ye wa u charman da pen yo jungmut u lane yo wa ka SMC da pen yo jungmut ko kam ne ka sngi ka pon gun kong ne ka sngi interview da tipi wa ka sngi interview hawa da pon yo charman to charman u emu re snyau si ne le ka sngi wa to tang ka jing tho yo charman wom yo bat wa ar le ka pon wa nadu kini ki walai luti ci sin da khot yaki u man go ka luti i wo yaki no ka SMC da rai go bat da am le ka presding go ha ka presding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong u ni nong seng u e kam re ambaha wa gani kam laj artali pos ini mana laj artali pos i kat em gate ka jingsnyau ya ihi wada em garai na ka SMC kam wada mana le ngawi mambar yang ka SMC bat nga da tip o bat ka payu yang nga da kerpat ko ya ka SMC wo le re wat lampu dap biat ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai wo wat jing tip re la holai chagdi ai da ego ye jing tip wa ye ba ule ye ka te ka kam de wa ya chem jing mut na ya to jing mut wa SMC da ka special confederation ka te to ka rai te wa ego re snyau si man da ya klam ka ha ka te ka SMC uskatri ong wom em rai ka mut tada perchang i hakata komiti le wolai wo pha lai thop ne re haka komiti le uskatri da yele percha u kate da ong i wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai
thô kami ketika kam net office Henry kusnyau pelas kat sekretari hopa ke SMC menlek we kam Henry hadin wadalai ke payu yang cerita cha DI sekretari lai thô penban we ke kot chem gi ke te wato cha ke apply klem de pendabi ka chithi ko wa thô biang isti wa man ni ka kan mon tarik yo klai tarik rằngว่าโทอีเห็นเรสกัตรีวมเอมูเฮมอักชอนไปกันเนี่ยกันมันเลยเดียทำจมุดอีกัดตู้กันนี่กิดคอด SMC เดียสัญญคัดสมุดอีสัญญาหากเตกะชิทีวเอบักอัดเรสโชว์ชาร์มันวพุทธอีกนี่คอมมิตี้เรหักตะกมิดวันเละวสเนียวพลาพีโตอุชาร์มันPut uye the committee pentip usus kateri Henry hak tekemit ule uskateri M1 tangga register le open M kami e kini to penlengo ko i kam kayung kesem bat kam ke SMC uro bat ko wian le ke poin ko penlengo ye i kam kayung to hawa arotas u ye kini ke kam arotas uyeni kam ule ongkat kam ke batai ki te ki he tugat ni ki khot SMC kan ki skor ongi khat san sni hachwa wo yu bor pi na ka wo puspun yang ni ka kam lane khat san sni hadin wada apply ngai syau sui ong hachwa ka cuti be deng klam the lies the arotas uy ka pos em hile tang khat san sni kan ni ka kam wa arotasu but negas ni the kut ya interview but iwan nyau si chou kam ka yung wa gendit chou ya kam ka yung to kat kapus nong hikai ka higher secondary yang ka skor yang mau yaw yang i ni saulung do wa yo pla pi ko kut ya ka arotas without experience hakino ki interview ki wa jok lai interview kinong hikai lene ki khot apply kinong kiwi don hi skor la chasor nong dong le em kam go ka experience la kam no leis nem chanen ki experience henry sao si ong ip hei ni SM uskatari le tak ka experience lam em khot petip but ka wi wan hi le ka point go wa sao si cho i kam go yong nadu kani ga por da em ga payu ga yong i ga to ko kre kam ga skidar haini henry da to ku no ko promotion kam ga LD henry kam la ga piyon ga pus to ku go chaka LD henry hagate le bun kinong yele percha ku yo ben ye ga yung ga sem ga yong ai kat no i kam ka yung ka sem ka yung i kwa xiao si thang i ka ni ka jing le yung ki kat tu kat ni ngut ki de khot bat sen ne ka sngi le chem i wa kam ka ni ka kam i jo mi jo em ki de khot SMC kum jo i kre kam ha ka ni ka ko nang man thme henry de patai stat ki ka kam ko kat no ko ka jing thang i ka yung ka sem ka yung ai hat ko platam wa to i waro ka SMC i tip ire yewa wa apply lana wa yewa artas ukan ke pos le wat ucarman le tip ura ucarman lam tip u hachwa lo artas ucarman dadap ya klamo o nga chwa lo artas ni pos le tip ire but hadu ne ka si interview le men em hinga yo jeng tip chou open sel si wa la perdi kini gua apply waro da em le kentin ni wa uskatri da liku chaki arngot dan hi kiwa o da em jengmut u wo thung hai ni bat ye kite da man kile da thung kui kam ki obchiet hakani gasko ye khi otip chie ka kam to na du ipor walai nang lai lukti ki kiti khna da ong ki ila da dep i tangi ga
tangi kan ni biat kapus dayang swaka siang si ong wa hapedi wa dahikai gila henre uskat teri de laya cham jemut u gi begi pagi tai kena wo u parisan no ki de wo rai ki thung bichit ki hini yupen scam but ko khat do le kapon wa siang pla chok chok kan uskat teri dalik no ko kata question answer na o ta o nang em ka benta ko o interview mo to kanya politik liu yaki tagi arngot yaki ni waro ke apply henrei kat ikitai arngot ong ham auri ya ka jike ham pengkre na bar yang state yang i kre no du hapo yang state yang i kini ki ye ko i kam ka yung im ye klam da snyau sik thang uman le kaluti ya im lang sa lang yung ka chnong ka thau yo i bat ya ka skor waro ka wi bat ya ka ri le ne ya ka stit waro ka wi khnang wo u ya chia i kure kam dei wa chia uman ko thormor kam ne wo tang ya u charman wom khut le ne wom hoy u snyau thok jung mot kani pensa dum go i kam ka yung nei ba ite khut i phi nei ka sngi wa ura i kani khubar wo flash no ka yu snyau thok ki nong chong chnong yong i lene ka stit ki yong i lene kham tam i ka sarkar wo chum khia ko ni ka kam wo puspon no ka i kani ka kam kham tam won nei u charman lam em du te don hi bat skawi le ha chwa wo rai kani ka kam ngade khunjuk tin no wo yo he chnong yang i bat ka perspal yang i ngam em gai lai ye ka chnong de burom ye ka chnong ka thau bat ye ka skor ko kau pa da senyu nadu skap tu the hejing to ka tu ko bor ko mi ka berta na le dio ka yo the to itu wa the code ye ka interview mo dan advertisement on bakte klam dio ai garai ni SMC the man pelengok binga hat tukat no unut ki chim kata du tho itu benta ta o wi ni khot yong ya yung sam kile to khot SMC ini amlang principal la am khot SMC ni sa senior most teacher ni sa narian la o wi ni khot SMC ta yu wang ni pot da da brai ka SMC o advertising ni atli ki post para kondok le interview next ni dan digelengan kafkat tri tudukat ter ni teman penengok engah haduk kat no kiu pun man ki wonut ki tho haduk ko tho aku bua halor wa dedap iklam ya ga SMC ta aku dekat yang yung sam le manu member te dukat ter ni jing to kete te ha jing to jing protes yang ki yu ong ngan du sedang de jo ong wat ikut tu ka ridelen dulu lah no wa to mkeno apa hal jing thok kam te boy da modanga hai thau le boy kam ti hi ba andre ke jing ek at te to wi klam SMC pa mu poi chino la ba I am kat te ha ka authority ko pai I hab bichari hab le kat kam ki kendon sarkar andre kan kam nong thok kam man berkat ki te hab yo bai nan te ong oi ka mem kono pa ye le kam ni Andre negli ikan kam ga sam sim ye like ye an so kam sa notification go thung le am rio in office ko hab thung gat kam kerdan ko to sab ye bi minimum no to kerdan Andre ka tang bi alam pudap ko mem poi perkan no bi pten ga ni jing ki ka du protes ni ge sni on poi perkan uji kam ni sa ten yang yu ong khang le mie tu pudiang le mie halas te icheni ya dia sio ni ko bor ka terga onglai khamar ulai ko puspun interview hapus pun tertel ni kan ni ba dio itu permission kala pondok ini interview bakter ni ni le kada du ong em te rainya te menut ong ngatrai em ko mo tho ko isla mem sa te plosi wi mo tangkat te ngakat kamu yo jikti bo mo kat kamu tibo te pedukan no jing sekian wah te sarkar le ka jo konstar ko dugu wi pos ko em agreement ko kitre thau ne kitre yu no te ketel le sisena menurut ti adekut menurut ini wan
kat kamu man kate we you trade nang embassy service we non ku you adbe nang embassy service ulok yang ka wat le kurim yang ka OM kate hakini ka higher secondary science stream ye om em ling mo ko ki hoyong sam yang ki henry to consider o nagaliang mo siyang khao hete eno mai kam te wa lo to ko deficit pele nang ron ga sinang le henry sang tho imut nga tu ong ko le ling ki hoyong sam sa te wa kan ka bental le om em consider ti nga ha ye ti si office le jo ya kalam jo di DSU time to yo beni ko hoyong sam yang ki mari pas ko na nga wi wo ong na to na ngadu os kedi asi ola le ang madam kini kam na bakla ko henry la danut ede ching tho hoi bo pon tanga hakas interview dare di ka pon kam ge interview bot ta ke ching tho ta henry do ka telem am yo ching tho nga thlai ko ka dia asi ola ye ko ai am ke ching tho ta tu patte do ni sa ni ngam ni